आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्चरी पाउगी सक्तम सक्तम असिदा तोंगान तोंगानबा अंडरग्राउंड लुपसिंगी मियई कुन राज्य सरकार दा संगजखिबा मुख्यमंत्री ना लौ सिंगु अमदी हैंडीक्राफ्ट्स की खुजुखलाइसिंग येथोकपा राज्य की बीजेपी न लुसिंगबा सुंगसिनबा सरकार ना सही मरी मपुंग फारकपगी पालन अमसुंग भारत न निंगतंबगी सही 65 सुबह थोरमगा मरी लेना आजादी का अमृत महोत्सव मणिपुर दा सुपांगथोकपा आईने थिंख्रबा तोंगान तोंगानबा अंडरग्राउंड लुपसिंगी पुन्ना मियई कुन लेबा पोपन नुमिता खुलाई थादोक्तुना राज्य सरकार दा संगजखि इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल दा पांगथोकिबा थोरमदा मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाई खुलाई थादोक्तुना महौसागी इसियल दा हलगलबसिंग इकाई खुमनबा पुंसी महिंग अमदा हिंगनबा ngमनबा राज्य सरकार न मतेंग पीगनी सरकार न मखोइबु कैदोंगैदा निंगबा काहेलोय homecoming tawbidana arai kulai tubida ka khadokne koi mainstream de yaurke ekoi punna sakot thorangi bharat ki mani manipur ki sakot thorangi lamda koi punna seminar channel apiri base government na koi punma ko haningai le kane koi thagalli amani taram wei makhata na su sugumba jati sigi sakot thorang lamdam sigi sakot thorang apunba bharat ki sakot thorang amato wena le minanam li wakhalda leihoriba lemhoriba isilinaw singsu lapinaba aduga sarkar ga political dialogue toroga wari sanarga amaga gi marka samana miyanga national respect pinarga leminana gi message du ngasi sumba pudong sa silobjerga atai lalo groups le hori bising so ya plutongi maramdi iran leibna marmor kana madugi pudong sa lorga awang bo bharata sakpe abagi level du bharatna 75 years shurukpa independence the Bharat ke states in support karaga ekoi north eastern support ne hori biski so factor nadi Iran le business factor so mo hai hoki basahi mari sida mayam ni mateng lagi am peaceful state mo regula hai maduna maram warakanda ekoi da lakh tourists domestic tourists di 1 lakh amga lising humbu humra yo sahid foreign tourists lising taragi matakta hana 2014-15 ada da samni samad gi hana la ande sahid hujiti lising taragi matakta la aduna yumda hanbira aba hom coming lap pir bisil naw sinda koi bitrator boy akoi gi scheme asam gi handak to khiba bodo gi 1000 ki matak na moi hom coming to we ani rak thong to we madudai da asam gi da piri ba moi tawri ba model rehabilitation gi madu gi model du koi lowi moi gi koi tawr kana akoi gi hana leibane adu bharat sarkar gi leiba policy dune koi loina punsilaga comprehensive weba koi gi policy am semaga yumda thopi reiba mainstream la pira bisil naw sim kamaina rehabilitate over kari zaraga moi gi sentho kamaina leigani hujik khulai gi natraga la gi piri professional sinato hai kana gumba monong pang sim la piri bisil naw sim manunga yumda aigi business ma tawninga skill development or kana aigi sumba thaba ma hangninga farm ma tawninga adugumda so government to be always behind it matam punamukta koi matin pangani marugi damta koi yana comprehensive over scheme mama semaga latest ni anobani haidi mapanda lebiruriba lai paiga lebiru ma absin la akanda yum pala kanda or yum munung leminera kanda anang pramai go yokani anang kamai lai tamani kai to bani kamai hingani haibagi adu mui ma ado kupna khanara de koi semjabani akoi masel amagi mar bhatana to se koi thadona batai akoi matani लौ सिंगुदा सिजनबा मेसन अमसुंग हैंडीक्राफ्ट्स की टूलकिट सिंग यथोपकी थोरममा इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा थांगजनमिता पांगथोखी थोरमदुदा मुख्यमंत्री नौथम बिरेन हाई लौ सिंगु हाइबसे लेबाक असिगी इकोनॉमीदा असोब थौदांग लौरिबा मरुइबा सेक्टर अमनी मरमदुना लौ उरिबा लौफम सिंग निंगथीना कन्नबा राज्य सरकारना अकनबा थाबक पाइखतले इंडस्ट्री मा सौखनबा होनबदा और आइगी तौजबा एंटरप्रेन्योरशिप मा डेवलप तौनबा होनबदा टूल्स दरगाले tools सरकार ले रहे tools तो थोरकांदा raw material सरकार ले रहे raw material तो tools ना थोरका सेमगा पुथोरा कांदा value added थोरकांदा then marketing हम थोरकांदा मतलब income दुने rotation ने agriculture की same हुजी की दुने machine सीधा नहीं आ रहा है machine सी लबुक तो खोई दो ही नहीं लबुक ले select रहा है अनु लबुक करना ना विगे कोई ना low सेमी बा लबुक करना ना विगे drag तो रही बा तेरी लेन then अमुक लबुक करना कांदा जो लबुक ले रखा ना इसिंग ले तेरी आते aduna ne koina minor irrigation ki kuthangda kada ki kuthangda water resource ki kuthangda koina drilling waters digging waters ground waters follow karnaga tauna na bas ekdam sana batawais then amu product puthoe
product puthoka na karai set kadori aduna ne koina horticulture gi agriculture gi dorkanda food packaging gi jinjak mayam si process dorkanda value added dorkanda marketing dongna bagi outlay mayam Delhi da Pune da marketing gi hangai ba mandi semai ba adagi ease of business torai ba single window clearance pin na ba torai ba farmers inda in appeal tok jening basi ari ba ko gi mang raba manga doraba akoi gi ahlamana senaramba seng chakto seng do maroin phause masi hingadanse Manipurda BJP na lusing ba sungsinaba sarkar asina sahi mari mapung pharkpagi palan thoram raija sigi mafam kayada paktakna na pangthokli sahi mari surakpa citizen centric governance haiba thimda sagol sanumitagi pangthokli ba numit mangani sumna sathagadaba thoramgi manungsanna irai numita health and nutrition campaign Imphal gi city convention center da pangthokhi thoramdu da wangang bada upamukhyamantri Yumnam Joy Kumar hai miyam gi yaifana ba thabak kaya paikhaliba raija sarkar asina sahi mari mapung pharkpaga loinana raija sida lam kayada ningthina khumang sausin bangamle Society is the labor, you could not keep Kananabi don't get Toriba program. I am say so. I am a Matamda later. Pazana, Kari Lay, Kari Lay, Hang Bisika, Namnadi, Hangnadi. See Hangatagadi, Pazap, Niam, the car of news in Duna, High CC Lay, Eduna, Government Nimatin, Laga, Moigi, problem I almost solved to be a big Kurung Jabsini. Masigi Kanga say Kanganoi Damtani, Kogi, government Sinatogiba, go to the village, go to the hills, even school, Matangas will go to the school. High village in the Mayamat Sategimsi. Barana Ningtam Kibagi say Humudramanga Subathoramga Marilana, Azadi ka Amurut Marso Palan, Manipur the Pangthogli. Palanasiki Manungsana Tongan but district administration Masung, agency Singna, mass rally, legal awareness, health camp, 3 plantation Singbakaya, Raizigi, Mapamkaya the Pangthogli. Palan thorum sigi saruk ama oina numit mangani gi photo mela ama Moirangi INA auditorium da hautoki Regional Outreach Bureau Imphal na sinba mela adu Kendra gi information amasung broadcasting mantri Prakash Javadekar na hautoki hautopagi thorum adu da information amasung broadcasting mantraloy gi North East Zone gi Additional Director General SN Pradhan su saruk yaki Raizagi Inner MP Dr. R.K. Ranjan na photo mela asi hautopagi warol pibda Bharat ki ningtam lanjangi wafam paladuna Hauragli ba naharol singna mapangan kanba lebak ama ohenna ba hona bada hena thawai yauna saruk yana ba taksin ki We all know that when Mahatma Gandhi back from abroad he started Satyagraha movement and Netaji started another action oriented freedom movement with a supreme sacrifice like that many peoples Satyagraha and then the first war of Indian independence was broke out in 1857 that we popularly known about the Sepoy Mutiny. That was the first step to fight in forms of war to gain our independence. That we have to recall and this recalling of those events will ignite the young mind of our peoples. 75 years of Indian independence needs 5 pillars. What are the 5 pillars? We have to create ideas of 75 years of Indian independence. Ideas. What ideas? Those days we could achieve our freedom. Now after 75, what idea we should make to bring the India a strong country. Matang asida Akashbani Imphal gi ipau kangbuna puthokpa chayol gi pau gi saktam loizare ai bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dwijamani